Ikaze mu makuru yacu n'amakuru rero abatandukanye harimo aragenda avugwa hirya no hino haba mu karere k'ibiyaga bigari nko mu gihugu cy'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'u Burundi n'ibindi bihugu bitandukanye byo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Amakuru rero abagenda y'ibyabaye hirya no hino muri aka karere k'ibiyaga bigari. Wowe rero udukurikiye aho waba uherereye hose, haba mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Amerika, Australia ndetse na Australia n'ahandi hatandukanye nko muri za Hong Kong n'ahandi hatandukanye ku isi, tuguha ikaze mu makuru yacu. Ni amakuru yibyiriwe bivugwa hirya no hino ku isi, ni amakuru tuba tuje tubazaniye kuri iyi shene yanyu mukunda cyane, ariyo yabisobanukirwe official. Tuguha ikaze rero wowe udukurikira aho waba uri hose hatandukanye. Amakuru yacu akaba agira ngo tuyahere ku birimo biravugwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu rero nk'uko twari tubabwiye ko tugiye kuyahera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka tubabwire ko hari amakuru adasanzwe yaramaze iminsi acincikana avuga ko uwahoze ari umuvugizi w'ingabo, ari umuvugizi w'umutwe wa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yatangazwaga ko ngo yaba yapfuye, ariko Koloneli Kazamurama wahoze ari umuvugizi wa M23 yavuga ko ngo yaba yitabye Imana, ariko akaba yashyize ahagaragara ukuri avuga ko akiri muzima. Amakuru rero yagiye acicikana hirya no hino, ariko twebwe tukaba tuyabagejejeho nk'aho ari twe tuyabazaniye. Amakuru y'ukuri tuba tubazaniye rero atagira ivumbi. Rero udukurikiye mu kanya, reka tugaruke mu makuru yacu. Reka rero tugaruke mu makuru yacu tubabwire ko uwahoze ari umuvugizi w'umutwe wa M23 Koloneli Kazarama avuguruza iby'inkuru yavugaga ko yaba yaraguye mu gitero cyasakiranyije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC n'abambari bacyo. Koloneli Kazarama Kanyamuhanda Vianney wahoze ari umuvugizi wa M23 yashyize ahagaragara kuri anyumuza ibihuha byavugwaga ko ngo yaba yarishwe mu mirwano iherutse kubera Mushaki ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze rero ko aya makuru ari ibihuha, atari amakuru yizewe, kuko ngo uyu akiri muzima. Yagize ati ni igihuha yenda cyari muzima. Yavuga ko akiriho ari muzima, yewe ko ngo nta n'igicurane arwaye. Yavuze kandi ko kuri ubu atakiri umusirikare ngo kuko yabivuyemo, yasezeye ibijyanye n'igisirikare muri uyu mutwe wa M23 guturuka guhera mu mwaka w'ibihumbi 2012 ndetse na 2013. Ubu ngubu ikimurangaje imbere ni ugushaka kwikorera ibikorwa by'iterambere rye bwite. Yagize ati ejo hashize numvise amakuru avuga ko Koloneli Kazarama yaguye mu bitero byabereye Karuba waherekeza Mushaki. Ndagira ngo nyomoze ayo makuru kuko atari ukuri. Yewe ntabwo ndi ku rugamba, nibereye mu bikorwa by'iterambere ryanjye. Aya makuru rero yashyizwe ahagaragara nyuma y'uko mu bihe bishize nyine havugwaga ko uyu Koloneli Vianney ngo yaba yarishwe, ariko kugeza ubu akaba yamaze kuvuga ko akiri muzima. Ibi rero byose bibaye mu gihe gishize havugwaga hari intambara yasakiranyaga umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho haguye abantu benshi batandukanye b'abaturage b'abasivile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahazwi nk'Imuremure hakaba harabaye imirwano idasanzwe. Akaba rero baravugaga ko uyu Vianney nawe ariho yaba yaraguye muri ibyo bitero. Amakuru rero yashyize ahagaragara avuga ko akiri muzima ndetse atakiri no ku rugamba, yakivuyemo.
ubu ngubu ngari mu bikorwa by'iterambere rye bwite. Ibyo rero byose nk'uko tubibabwiye mu gihe gishize habaye imirwano idasanzwe, aho uyu mutwe wa M23 waje no gufata ibice bitandukanye, wirukana igisirikare cya FARDC cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abagishyigikiye bose, haba ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo n'abandi batandukanye bafatanya bafatanya izi ngabo za FARDC kurwanya uyu mutwe wa M23. Amakuru rero yakomeje kuvugwa cyane, aho guhera ku itariki 23 urugamba rudasanzwe hagati ya M23 ndetse n'ingabo za FARDC n'abagishyigikiye akomeje gushyamirana mu mirwano, aho haguye abaturage benshi. Hari amakuru yavugaga ko mu gihe gishize hari abaturage 20 bishwe mu rugamba ndetse abandi 27 bakaba bari bahakomerekeye. Amakuru rero yakomeje kugenda avugwa nk'uko twagiye tuyabashyikiriza mu makuru yacu ku buryo burambuye. Uyu rero koroneri akaba yatangaje ko kugeza amagingo aya akiri muzima ndetse ngo atakiri mu rugamba, ubu ngubu yibereye mu bikorwa bye by'iterambere. Gusa yatangaje ko ngo nubwo atakiri mu rugamba ngo ntabwo yabura gushyigikira uyu mutwe wa M23, ngo kuko nawe ibyo uyu mutwe wa M23 ukora bifite ubusobanuro, ngo kubera ko ukomeza kurwanira uburenganzira bwabo ndetse n'ubw'abaturage bakomeje kwicwa umusubirizo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 watangiye kubura imirwano guhera mu mwaka wa 2013, ubwo rero wagomeje gusaba ngo bagirane ibiganiro na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi, ariko uyu muperezida w'iki gihugu akaba atarigezaho agaciro ibyo uyu mutwe wa M23 wamusabaga. Haje kubaho ibiganiro bitandukanye, ariko uyu muperezida Antoine Felix Tshisekedi Kilombo akaba atarigeze abiha agaciro. Umutwe wa M23 rero watangaje ko mu gihe atakwemera kumva nawe icyo uyu mutwe umusaba ndetse no kugabaho ibitero, nawo uzagerageza uko ushoboye kose ukirwanaho. Aya makuru bayatangaraga ubwo hagabwaga igitero cyahitanye abaturage benshi b'abasivile, ndetse hakaba hari n'amakuru yavugaga ko hari abari bishwe b'abana ndetse n'abadamu batwite. M23 yavuze ko itazihanganira ubu bwicanyi bukomeza kugenda bukorerwa abantu, nayo rero ikavuga ko izakomeza kurwana igaharanira uburenganzira bw'abaturage. M23 mu gihe gishize yari yatangaje ko yafashe uduce tumwe na tumwe ndetse ishyiraho n'abayobozi bazajya bayobora ibice bitandukanye yigaruriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe gishize kandi M23 yari yafunze umuhanda werekeza i Goma, aho yatangazaga ko uyu muhanda wamaze gufungwa, ngo inzira yonyine yashoboraga kuba yagera i Goma yari iyo mu mazi ndetse n'iyo guca mu mazi. Yari iyo guca mu mazi ndetse no mu kirere, nk'uko uyu mutwe wa M23 wakomeje kubitangaza. Nyuma y'ibyo bitero rero byasakiranyije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo n'abagishyigikiye, hatangajwe amakuru adasanzwe ko Colonel Vianney wahoze ari umuvugizi nyine w'uyu mutwe wa M23 ukomeje gusakiranya na FARDC muri iki gihugu, uko yaba yishwe. Ariko uyu mukoroneri akaba yashyize ukuri ahagaragara, atangaza ko ibyo barimo baravuga byose ari ibinyoma kuko we akiri muzima, ndetse yanashimangiye ko yasezeye urugamba hagati y'umwaka wa 2012 ndetse na 2013. Ubu ngubu ikimurangaje imbere akaba ari ugukora ibikorwa bye by'iterambere rye bwite. Yavuze ko gusa ngo nubwo yasezeye igisirikare cyangwa se urwo rugamba bitamubuza gushyigikira uyu mutwe wa M23,
kubera ko ibyo bari gukora bifite agaciro ndetse n'ubusobanuro kuko bari kurwanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'aba baturage bakomeje kwicwa umusubirizo.